Igrali smo doma i mogli da pobedimo u Naprevar, za to da prvo polovrijeme bilo malo nervozno, napravili smo puno greškava, ali drugo polovrijeme isto bili greške, ali mislim da mi malo više željeli da pobedimo i da dokažemo da sakamo da bićemo na svaki Naprevar igramo na pobedu. Prvo da možem zahvalimo svima navijačima da oni došli i da nas podržavali u Naprevaru i sakamo da to je naš još jedni igrač Komete i bi zamolili ih da vraćaju se nazad i da navijaju za nas. Kažem samo jedno, svaki Naprevar bit će težak zato da sad malo drugi raspored u Ligi na šampionov i igramo svaku Naprevar kao final. To je to.